Poštovani prijatelji, dobroveče. Evo, događaji u svetu, da ne kažem u Siriji, su iznudili ovu vanrednu emisiju u ciklusu Iza horizonta i ne mogu a da budem ravnodušan prema onome što je očigledno sada, a to je da Sirija, koja je imala krvav put zadnjih godina, je od svojih saveznika puštena niz vodu i prepuštena najgoroj mogućoj varijanti državnog udara, a to je udar Al-Kaide, iza koga decenijama kao finansijeri i logističari stoje Sjedinjene Američke Države i Izrael. Dakle, šta se desilo u ovih nekoliko dana? Sirija je uvek bila zemlja koja je bila na prvoj liniji odbrane arapskih interesa na Bliskom istoku. Sjetit ćemo se da je to slučaj već 50-ak godina, od 70. godina prošlog veka, kada je ratovala sa Izraelom, izgubila deo svoje teritorije, ali se zadržala na liniji odbrane na Golanskoj visoravni i bila zemlja iz koje su posle toga opet decenijama arapski ekstremisti, da ne kažem teroristi, napadali i Izrael. Spomenuću samo Abu Nidala kao najtipičnijeg teroriste koji je u Siriji imao sigurno pribežište, i Sirija je sve ove godine, svih 50 godina, plaćala krvavu cenu svoje borbe za arapske interese i za odbranu svog ličnog državnog interesa. Zaključno danas, kad kažem danas zadnjih godina, sa Hezbolahom, koji je takođe imao logističku poziciju i podršku Irana preko Sirije. Šta se desilo? Očigledno je da je želja odlazeće američke administracije, duboke države koja je zakuvala celu ovu priču na Bliskom istoku, u zadnjim potezima bacila sve svoje raspoložive snage kako bi zabeležila makar neki uspeh u smislu obeležavanja svog uticaja na ovim prostorima, i očigledno je dugogodišnji rad protiv Sirije dao ovaj tragičan rezultat po sirijski narod i po sirijsku državu. Naime, bilo je sumnjivo već što još pre par godina je na teritoriji Sirije ostala jedna enklava u kojoj su pribežište našli svi oni koji su preživeli iz Al-Kaide, i to mesto je bilo izvor stalnih nemira, da ne pričamo da je Sirija imala problem i sa Turskom, da je Turska više puta upadala na teritorije Sirije da bi se obračunala sa Kurdima koji takođe žive na teritoriji Sirije, a koji naravno pokušavaju i podržavaju svoje sunarodnike u Turskoj, koje turska država tretira kao remetilački faktor i preduzimala je više puta drastične vojne akcije i protiv Kurda, pa samim tim i protiv Sirije. Što se desilo zadnjih godina, Sirija je napravila ravnotežu sklapajući pakt sa Rusijom o odbrani svojih interesa i svoje teritorije i svoje nezavisnosti, ustupajući Rusiji luku Tartus, koja je jedina ruska luka na Sredozemlju, izlaz na Sredozemlje, a i na teritoriji
Sirije se nalazilo nekoliko i nalazi se još uvek nekoliko ruskih vojnih baza koje imaju svoje vazduhoplovstvo tu i koje imaju i svoje vojne snage. Ovaj državni udar u Siriji je državni udar iznutra, kako bi se reklo. Nikakvi revolucionari pod navodnim znacima i nikakvi pobunjenici pod navodnim znacima ne bi oborili Asada da nije bilo totalne izdaje sirijske vojske i sirijske policije. Jednostavno nisu želeli da se bore, napustili su kasarne, sami sebe razoružali i praktično nekoliko hiljada svega takozvanih pobunjenika, oslobodilaca i rušitelja Asadovog režima je bez problema došlo do Damaska. Ponovio se scenario iz Afganistana, gde vojska u koju su uložene milijarde dolara opreme, naoružanja i obuke je jednostavno po plemenskom principu napravila dogovor sa talibanima i pustila ih da osvoje ponovo Afganistan. Kako Afganistan prolazi posle toga, to samo oni znaju i mislim da zaslužuju svaku tešku cenu zbog izdaje nacionalnih interesa koje sada plaćaju verskim fanaticima. Plašim se da će ista situacija da se desi i u Siriji. Već iz prvih snimaka se vidi da je rulja takozvanih oslobodilaca ušla u predsjedničku palatu da bi je opljačkala. Eno, iznose stolice, iznose bošče, opljačkane imovine. Nešto me to strašno podsjeća na 5. oktobar u Beogradu, kad je polovina navodnih boraca za Novu Srbiju ušla u Narodnu skupštinu i opljačkala je. Još nisu pronađene ukradene slike.